Ke Voice of the People Party WPP kebadan ha kaliang persya kala ujar da ke ijahar ne First Information Report FIR persya yo menteri ke sarkar ubadai na keseng NPP kebalai alam dia ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance urakam sangma kalau ke jingkno baula grand ki kintin penshit ne isi jai penriu ne ke hate speech hakipor baula yalap ya ke election Lok Sabha. Ya kene ke FIR la ujar da WPP Finance Secretary Uba Dani Langsti ha ke bala IT show Superintendent of Police SP ke East Khasi Hills District ha ke Sengi Baar. Uba Langsti ula kena ba haswa ke jing pelong ke Member of Parliament Election Arajar Pusau kala dan ke video clip ke bala Sapriang ha ke bala UI bat yo sngo pa menteri ha ke por bayalap election ne ke rally ne ke jingalang ula ke kintin bala kena bet persya ke WPP bat kene ke kena kelong ba kene ke parti kan penjat penyap kan kenyon bat penjak no ya ke wei ke jat benru bat kene kelong ke bapa kelajur ke bam shisha bat ke bam day. Pi kecing ai FIR ngatrai pilai ka hakini ikut kubur ke ba arsingi shwa wala ami ba nai doktor bat scammer bo belong wei niki nong ai ktin no kaseng ba ka surface ko wei ko video ba po social media hak tu ko video ngatrai borok ngilai i ba kecing keren ke jong cabinet minister mo rakam sangma ulah keren hak tu ka election campaign nama kala kadai keren pen i kecing pher ke jat benriu perengki khasi bagi garu ukeno baga VPP bala rakawan hapo ubor sinsar ba un sebe lut ki garu kumni kumtai tekeni kawan ra ke gejing bam sutenan ha preng ke imlang ke salang kawan ra gejing yasir ha preng ke jat benriu ru takar putut ya ke imlang ke salang tekeni ke wei ni ki jingsan ka election commission ru kala ha sabaro ki nong ile election ni ki nong campaign haba kapor election ha kanu kapor pinjudai ban keren gum kita ki hate species ke hate speech mengiong mo thì cái cái wei ni ki daw bangi wan ban ujur FIR ya kani hatu pilalik pan em buat sa election commission sama kami kan di kay mat kepada hapor election hatu pilalik nan pada support election commission sa kani ka video bangi nak suyo menta da kala kut ke election thì kani kam nei su bangi lit sa election commission te kari ka wei bagabenta bag hapanwan shwa saka police department saka crime branch tingila ya kendu bu SP ngila ai lingba shwa sani lajin da kami ha kapor ka election tingila adi ban let directly saka election commission ban ujur ya kani mentar du ngidang ya keren ya keju hi bodu SP ya kata hi dikai ka kai ka bu SP hatu lasim nga register ka case ne ko kumnu ne wang kumnu epi te kani ka copy juga FIR bangi nak sudah pakai mentar diu dan kalian gejongi ngila mention bah ka kendon joka IPC 153A 153B bat ke section 505 ba udai ban tho kini ka case tolong un sesim kini ka proceeding un select ban kin sedang ban le ka investigation na kaliang gejongki mar ba hakini kini ka video ka pamiru ngi tugas ngi bangila penpau ba ka authenticity mot kanu kalong sisa ka video tengila ngi IT bit saka law department bahkan page saka an bit bahkan page kanu kalong authentic ya kini ke video ru